ya, aing doang nikmat jam sakit geus ngopi. Mantap biasa ya kopi ya. Seger ya kopi ya, mantap. Rokok tegablek nih, tegablek kalau ente ngopi dia. Iya. Ini kemana nya? Saya ngopi jasanya yuk. Jadi tidak mau tuh dulu mau ngopi. Kadang-kadang nani dulu ya. Semuanya. Nyaman yuk. Aduh, mantap ya sedapnya. Sih tempat tempo Kamari ya jalan makan sampai jalan deh. Ngopi sorangan baik, tidak penawaran. selamat ya jelema. Jadi jelema sakarat nyampe kuari gara-gara penawaran kopi doang. Selamat ya jelema ya. Datang cerita pos gitu deh. Bang, saya ngopi mah. Itu hayang lah, tadi nonsen orang aing. Ngomong atuh mun aya ngopi mah pakai cerita segala di kasam burger ledek teh jelema. Ya tuh emang benar ceritana. Bener naon sia? Itu benar yang ngopi. Tah ngopi mah. Geunah. Geunah. Mantap. Geunah henteu? Oh ngeunah kieu mah. Abu kuat beak kopi aing. Urang ya lain teu kulopen ya. Urang aya urusan heula. Abu beak kopi aing kahareup nya nama abur. Siap. Cadah teh budak. Kopi aing beakeun bae. Nyenilah. Sahari bayu. Duh, tampang-tampang ngabekeun kopi aing di bayu mah. Kamari. Naon kemari-kemari? Tah, hayang ngopi mah ulah cok cerita kamari-kamari. Ada sia. Naon tah budak? Karek aing ngomong.